Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Muganga. Nkuko mubimenyereye muri iyi minsi ndabagezaho ibijyanye n'ubuzima bw'ibijyanye n'imibonano, by'umwihariko kuri imwe mu miti ikoreshwa mu kuvura ibibazo bijyanye no gutera akabariro. Uyu munsi rero turabasobanurira umuti witwa Viyagara. Ntabwo namamaza uyu muti ariko nzi ko ari umwe mu miti abantu benshi batavugaho rumwe, cyane cyane ku bijyanye n'ingaruka zawo, ibibi byawo ndetse n'uburyo ukoreshwa. Ibi rero nibyo turi buvugeho muri iki kiganiro. Ibuka gukora subscribe niba utarabikora, ushobora kandi no kutugana unyuze ku rubuga www.kwivuza.com ahanditse vugana na muganga, cyangwa ukandika igitekerezo cyawe muri comment hano hasi. Viyagara rero ni umuti uzwi cyane mu kongera umurego w'igitsina mu gihe cyo gutera akabariro, ariko ibibi byinshi abantu bavugaho bituma abantu benshi batinya uyu muti, ku buryo benshi niyo bumvishe Viyagara rwose bahita bagira ubwoba. Viyagara rero ni iki? Viyagara ubundi ni umuti wavumbuwe n'uruganda bita Pfizer, mu ruganda rusanzwe rukora imiti. Izina ryabo rusange ritari ry'ubucuruzi, uyu muti witwa sildenafil. Sildenafil niyo Viyagara. Uyu muti rero wavumbuwe mu 1989, ariko icyo gihe abahanga bawuvumbuye aribo Peter Dan na Albert Wood, bo bashakaga kuzajya bawukoresha mu kuvura indwara z'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Aba bagabo bizeraga ko uwo muti wabivura kubera yuko uyu muti urimo ikinyabutabire cyitwa azote cyangwa se nitrogen, kandi imiti irimo kino kinyabutabire akenshi ikunda kuvura indwara zijyanye n'umutima n'umuvuduko w'amaraso. Noneho rero aba bagabo bakoze ubushakashatsi basanga uyu muti utagabanya umuvuduko w'amaraso nk'uko babyifuzaga, udakora ku ndwara z'umutima nk'uko babyifuzaga. Muri make uyu muti bawukoreye ubushakashatsi umera nkaho ufeirinze, ariko baza kubona ko ahubwo abagabo bawuhaga igitsina cyabo cyahitaga gifata umurego kandi kikawugumana umwanya munini. Kuva ubwo rero bariya bagabo uko ari babiri bahise bafata umwanzuro wo gutangira ahubwo noneho kuwukorera ubushakashatsi ku bijyanye n'ukuntu wakoreshwa mu kuvura ibibazo byo gutera akabariro ku bagabo. Hanyuma baza gusanga koko bishoboka. Mu mwaka w'1998 nibwo ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'imiti muri Amerika FDA cyemeje Viyagara nk'umuti uvura ibibazo bijyanye no gushyuha ku bagabo. Buriya kugira ngo umuti wemerwe na FDA uba wabanje gukorwaho ubushakashatsi butari munsi y'imyaka 10 byibura, kandi baba bamaze kureba neza niba nta ngaruka zikomeye wagira ku buzima, niba uwo muti uvura koko. Bisobanura ko Viyagara ni umuti wemewe kandi wizewe mu buvuzi kubera ko wakorewe ubushakashatsi. Kuva muri 1998 twabonye ko aribwo Viyagara yemejwe, yaracuruzwaga. Noneho kubera ko ariyo umuti wa mbere wabaye nkaho umenyekanye cyane mu bijyanye no kuvura bijyanye no gutera akabariro, byageze nubwo ahubwo n'abantu bakora imiti yose ivura ibijyanye no gutera akabariro, niyo yaba imiti y'ibyatsi niyo yaba iki byose bakabyita Viyagara, kuva ngo hariho natural Viyagara n'ibiki. Ariko noneho nyuma yaho uko Viyagara igenda ikoreshwa, haje kuboneka inganda nyinshi zikora ururiya ruganda zikora uriya muti, ariko zikawukora ku mazina yandi noneho atari specialite. Donc ugasanga hari sildenafil yitwa negra, sildenafil yitwa zimugra n'izindi zitandukanye. Noneho byageze aho haboneka n'indi miti yo mu bwoko bumwe na Viyagara ariko ivura, donc bitameze kimwe. Harimo uwitwa tadalafil, harimo bita cialis, harimo bita vardarafil n'indi. Viyagara ariko kubera yuko kubera ko ari specialite yo irahenda cyane. Irahenda ku buryo ikinini nka kimwe cya sildenafil gishobora kugera ku 10,000, ibinini 4 20,000, bigatuma abantu benshi batabasha kuyikoresha. Ariko ano amagenerike yayo sildenafil isanzwe yo usanga ibinini 4 bishobora kugura 1,000. So ubu rero muri no minsi gukoresha sildenafil ariyo Viyagara bisigaye byoroshye kubera ko isigaye ihendutse. Reka rero noneho mbabwire impamvu abantu benshi batinya Viyagara kandi ari umuti usanzwe ushobora no kuvura abantu benshi. Impamvu ya mbere abantu bayitinya ni uko abantu benshi batinya Viyagara kubera ko batayizi. Hari abantu benshi batinya Viyagara kandi ugasanga wenda
banayikoresha. Twabonye ko Viyagara ariyo bita sildenafil. Hari igihe usanga umuntu akoresha sildenafil ikamuvura ikanamugirira akamaro, ariko akavuga yuko atakoresha Viyagara. Kubera iki? Kuko atazi ko sildenafil ariyo Viyagara. Viyagara ahubwo ni nayo yaba nziza kurusha sildenafil kubera ko yo ari speciality, yo ni original. Ni nayo mpamvu ari ihenda cyane nk'uko twabibonye. Rero abantu benshi batinya Viyagara batanayizi, rimwe na rimwe ugasanga banayikoresha ariko batazi ko ariyo bakoresha. Impamvu ya kabiri ituma abantu bayitinya, abenshi nanone batinya Viyagara kubera side effect zayo, ni ukuvuga bya bintu bishobora kukubaho igihe wayinyoye cyangwa se wafashe doze nyinshi. Ubundi buri muti ugira ibyo bita side effect, ni ukuvuga ingaruka z'akanya gato zishobora kukubaho mu gihe unyweye uyu muti, ariko ugasanga wanyweye nka doze nyinshi cyangwa se bikakubaho gusa atari byo byifuzwaga. Urugero, reka dufate nka side effect za paracetamol. Paracetamol tuzi twese ivura umutwe, ngira ngo abenshi muri mwe mwarayinyweye. Buriya paracetamol ishobora gutera iseseme, ishobora gutuma wihagarika inkari zirabura, ishobora gutuma amaso yawe aba umuhondo, ndetse ishobora no gutera umwijima igihe umuntu yafashe doze nyinshi. Izo ni side effect zayo. Ariko twese tuzi ko paracetamol nta kitwaye, abantu benshi barayikoresha. None se ninde muri twe utaranywa paracetamol? Donc niba hari umuntu umwe mu gihumbi mu banyweye paracetamol wagize ziriya ngaruka, ntabwo bivuga ko umuntu wese wayinyweye azagira ziriya ngaruka. No kuri sildenafil rero nayo nuko, cyangwa se Viyagara igira side effect, ariko izo side effect zayo ntabwo ziba ku bantu bose, ntabwo ziba buri gihe, kandi akenshi ziba ari uko umuntu yafashe doze nyinshi. Side effect za sildenafil rero ni izi. Sildenafil iyo uyinyoye ushobora kumva mu mutwe bihindutse, umutwe ukakurya, ukumva uremereye, rimwe na rimwe ushobora kureba ibikezi. Hari n'igihe wanyoye nyinshi ushobora kubona ibintu byose byabaye ubururu, ndetse ku bantu bayikoresha kenshi ishobora no gutera ikirungurira cyangwa se ukumva umuntu bitameze neza. Hari n'izindi side effect zitandukanye. Ibi rero ni ibishobora kukubaho, ariko ntabwo ari ibiba kuri buri muntu wese wakoresheje sildenafil. Ikindi nanone, niyo bikubayeho ntabwo biba bivuze ko ari icyo byangije ku mubiri wawe, kuko bimara igihe gito gusa bigashira. Sildenafil ubundi ikora binyuriye mu gufungura imitsi y'amaraso yinjira mu gitsina, bigatuma amaraso ajya mu gitsina yiyongera, noneho kikabyimba kigafata umurego. Sildenafil ariko nanone iyo igeze mu maraso nk'uko donc yongera amaraso ajya mu gitsina, ni nako n'imitsi ijyana mu bwonko nayo yaguka, noneho bigatuma amaraso ajya mu bwonko afite umuvuduko mwinshi, bigatuma ushobora kubabara umutwe cyangwa ukareba ibikezi n'ibindi. Ariko ntawe sildenafil yishe, nta n'icyo yangiza ku mubiri. Ikindi kintu cya gatatu rero abantu batinya Viyagara bavuga yuko ngo iyo umuntu yayikoresheje ngo bisaba ko azahora ayikoresha ubuzima bwe bwose. Ibi nabyo ntabwo ari byo. Nibyo kuko sildenafil ni umuti ufite direct action ntoya mu mubiri, ni ukuvuga ko ishobora kumara igihe gito mu mubiri iyo wayinyoye. Ubusanzwe imara nk'amasaha hagati y'ane n'atandatu gutyo, ibyo bita half life. Bisobanura ngo iyo umuganga yikwandikiye ashobora kugusaba kujya uyikoresha uko ugiye gukora imibonano, ariko ibyo ntabwo biba bivuze ko uzayikoraho ubuziraherezo. Ubusanzwe igice kinini cy'imibonano kigenzurwa n'ubwonko. Akenshi umuganga azakwandikira sildenafil iherekejwe n'undi muti, ku buryo uko ugenda uyifata gake gake ubwonko bugenda bumenyera gukora imibonano itinda, imibonano mizima. Noneho muganga akazagenda amenya uburyo agenda kuvana kuri sildenafil gahoro gahoro, ku buryo uzasigara ubikora nta kindi kibazo ugize. Ikindi, sildenafil zigira amagarama atandukanye. Hari iz'amagarama 50, hari iz'amagarama 100, hari amamiligarama nako. Muganga niwe ugomba kumenya doze agutangizaho bitewe n'ibyo na effect ashaka. Hari igihe rero umuntu ajya muri farumasi ari ubwa mbere ugasanga baguhaye sildenafil y'100, wayifata umutwe ukakurya, ukareba ibikezi ukagira za side effect, ugahita ugira ngo sildenafil nicyo kibazo, kandi ikibazo ari uko baguhaye doze itari cyo. Ikintu cya kane gituma abantu batinya Viyagara ni ukubera ko bayikoresha nabi. Hari igihe
hari abantu batinya Viagra kubera kuyikoresha mu buryo butari bwo, kuko buriya sildenafil ariyo bita Viagra ikora gusa ku bijyanye n'uburwayi bwo gucika intege mu gihe cy'imibonano cyangwa se gutakaza umurego w'igitsina, aribyo bita erectile dysfunction mu zindi ndimi. Ntabwo ivura kurangiza vuba, ntabwo ivura kubura ubushake. Rero muri farumasi ushobora kujya ufite ikibazo cyo kubura ubushake bakabaguha Viagra, cyangwa se ufite ikibazo cyo kurangiza vuba bakaguha Viagra cyangwa se sildenafil, nyamara atari cyo ivura. Sildenafil ntabwo ivura premature ejaculation, ni ukuvuga kurangiza vuba. Ishobora gukoreshwa wenda hamwe n'indi miti mu kuvura kurangiza vuba, ariko ntabwo ubwayo ari byivura. Sildenafil nanone ntabwo ivura ibijyanye no kubura ubushake, aribyo bita hypoactive sexual desire disorder. Donc iyo uyifashe ukayifata mu buryo butari bwo, ukayifata ari doze nini, ushobora kugerwaho n'ibibazo bitateguwe, ari nayo mpamvu ugomba kuyifata uko wayandikiwe na muganga. Muri rusange rero Viagra cyangwa sildenafil iyo ikoreshejwe neza iravura kandi ntiteze ibibazo. Bisaba rero kuyikoresha wayandikiwe na muganga amaze kumenya neza impamvu yikwandikiye na doze ukeneye. Ikintu cya nyuma rero gituma abantu benshi batinya Viagra nuko abantu benshi batinya Viagra kubera propaganda z'abantu bakora imiti y'ibyatsi cyangwa se gakondo, noneho bagasebya Viagra kugira ngo abantu be kuyikoresha ahubwo bakoreshe imiti yabo yayindi bita ko ari naturel. Mu by'ukuri twabonye ko Viagra ari umuti wakorewe ubushakashatsi bwizewe, wemewe na FDA, ikigo gishinzwe ubuziranenge muri Amerika, kandi n'iwacu uremewe gukoreshwa, ariko imiti imwe n'imwe y'ibyatsi usanga itanakorewe ubushakashatsi. Abayicuruza rero ugasanga ahubwo bari gusebya ya miti yo kwa muganga kugira ngo bakunde bacuruzi yabo. Ntabwo rero, ntabwo ndwanya imiti gakondo, ntabwo ndwanya imiti ya gakondo kuko hari ibivura rwose, ndetse rimwe na rimwe ugasanga iravura kurusha iyacu ya kizungu, ariko hari ababigira bizinesi bakizeza abantu ibitangaza n'ibyo badashoboye, kandi bagasebya imiti ya kizungu bagamije kuyobya abakiriya ngo babe ari bo bagana. Ndizera ko rero wasobanukiwe ibijyanye na Viagra. Ushobora kubona ibindi biganiro byacu kuri no channel yacu ya Dr. Muganga. Ushobora gusaba ubufasha ubwo ari bwo bwose, nanone unyuze ku rubuga kwivuza.com ukanyura ahanditse kuvugana na muganga. Nge na Dr. naho utaha.